Припинок. 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 Оранжевый проспект. Голос из магнитофона. Следующий станционный вокзал Парк культуры. При виході з транспортного сродку не забывайте свае рэчы. Паведамляйте пра рэчы, якія знаходзяцца ў салоне без нагляду вадзіцелю, а таксама па тэлефоне 102. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – троллейбусный парк. Паважаныя пассажиры, праходзьце, калі ласка, у сярэдзіну салона. Не затрымлівайцеся каля дзвярэй транспорту. Припынок. Троллейбусный парк. Паважаныя пассажиры, праходзьце, калі ласка, у сярэдзіну салона. Не затрымлівайцеся каля дзвярэй транспорту. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – индустриальные.